Kubanio nchamurano ya mwirira yombete kwethera kiumira ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru muthenya jona arwa kirigerire speaker wa Meru kwethera kinyuithia muma MCA wa Koroto ule wijekene ja secondina MCA ba Meru ni bombete kwethera bagichamurana mwire na arwa tubura butumira mibango ya mbunge yonde kurungama na gutigira secondina tiromba kwethera kinyuithio muma ja MCA wa Meru. Secondina ora umete gicigo mbunge ge Southimenti ombete kwethera ke nominato ni kiama ge KPP ontubore yabo onene bote kugweria MCA na ni nyuma ya seneta wa Meru mithekari ntore na ara ombete kwethera gikinya ndene ya mbunge ya Meru muthenya jwe goro na kwithira akiariria manto jegi wandikani bwa county ya Meru ara seneta wa Meru akiariria ugira wa wandikani bwa Meru ni bukujeri ni onde tanjeno kwithira bumite ntaire imwe cha Meru ntubore bombete kwethera bokionania kuthuria MCA muthenya na rwa ya kumenya secondina ule umete Southimenti akethera kinyuithio muma ja MCA wa Meru nitombera kwethera tukiarania na speaker wa Meru kaberia na aria ugite wate kumakwene MCA baba na aria ugite kinya bakethera bakienda kumutigithia ngugi wari tayari ingana na kaberia geta na mbere kuthingatira watho kabari but ntiti ya rotonywe ciacene. I'm a professional. I don't do my work. No ntukinyare aturari na para bangi ndikua onde iti athikirwa batateta where ibari na gitumi kinya kikio protest lakini nandi para pakuibwa onde koti tuwi kwa athikirwa. I don't know no ntutuendi ba tukuithia sheria na tuwi kuthingata sheria. Yes ndia ya na kana ndia ya tuwi kuthingata sheria. Yes I have no problem. Get there by 9 grounds, let them move, you see, and if they succeed, maisha kwa ntiwi kwithwa ndia ya assembly ntikuritanguira sheria mpete. MCA ba Meru baugete no mwanga kiama